Siyovusela eMaswati evenda kaNgwane ngesikhathi seliphasika. Isikhathi lesi lapho eMaswati ahlangana khona akhumbula kufa nekuvuka kwaKristu Jesu. Siyakhuthaza ke ukuthi vele njengabantu labakhonza Kristu siligubhe losuku lokufa nokuvuka kwaKristu. Siyacela ke Maswati asaligubha losuku lolumcwa kangaka empilweni demaKristu ukuthi akwende lokhu ngokuthula nangekuvala. Siyathanda kufisela size sonke seMaswati ukuthula nokuphepha. Sicele singurhulumende wembumbe ukuthi abantu baphathe kahle netivakashi tethu deliver ngalesikhathi lesifana nalesi. Inkosi nibusize nibe nemaholiday laphephile lamnanzi futhi. Dale la macoba, silencio a tu